ام بزانم بن کاد ناوا پارتیین سیاسی روجاوای کردستان ده جشن بچه آوایه پیامی وان بود جشنه چیو چه سوزان جدیدن خلق روجاوای کردستانه زیادتر لسروی مجاری از راد وستم دو میوانی من هنج قامشلو برز صالح گدو سکرتری پارتیا چپیا کردی لسوریه و سلیمان اوسو کو اوجی اندام دسته سروکاتیانه کسی پشتر آمده ببه از بچم جمع میوانی خوب برز صالح گدو دم باش برز جشن و پیروز به پیام ویا جشن چیه؟ دم باش يعني او ججنا ايسال تد الوزيك كورد قال سوري بتبعيت دربازبه والروجافاي كردستان جي وقو وندزانن بشك روجافاي كردستان داگر كربويه جعفرينه حتى غريسبي حتى سريكانيه بده هزارة پنابرهنه يعني ازبيجم ججنا ايسال جو ام کاربن بوا پنابرار به مالبات شهیدار به او يعني شروان آنیا شرد ام ججنا توا پیروز بکن ام کاربن آلیکار بن بوار گلکی باشه و ام هیوی دارن او ججن ببه يعني بنگها یک رزیا تفگرا سیاسی کردی گود پیشروجه ده امکاربن بجی بکن جبرگو دمک دریج در باس بو ام ده يعني دوالابونه که درنوتين او شش مه ام دوالابونه که درنوتين حتى انها تبرسف جاليه برادر مي انكسي فنن جو امكاربن بردوام بکن دیالوگ آخوا ام کاربن یک رزیا گلی آخوا تفگر آخوی سیاسی ام بجی بکن و ام جی صالح او جی بله سوریا پیشارو جده بله انا کسی جید بیجا او آمدنش بو وی دیالوگ ده میوانه کی من هبو هر دنابا بولتنا دمجمیر نهده گوت کو او آمدن بو وی دیالوگی لی هنه گرانتی خواستنه جا آلی امریکا جی و جا مظلوم عبده کو فرماندار گشتیه حسده و لبنده گرانتیه کنی ویسکینه کو هنه کریار هنه بین راوستاندن لی او دبیجن او آمدنش بو وی دیالوگه کنگی لگوری نرینا و رونشتنا به گرابه یا دیالوگه دست بیدکه والله يعني اجي وقت حمو قال كرد الروجافاي كردستاني هيفيم قال لك كيم بون تف از يك جواني جو اندام شاندا بيانكي وبردوام جي مهيفي دچان دقل مد اف ديالوج وبسر كفي وام بردوام بكن ليبراسي جي آلیه حواله می انکسی ام گلکی به هیوی کرن یعنی پشتی ساله که اف تشتی گود بیجن یعنی اف حجت گوتین گوتن لور نزانم یک استجواب بوی لور یک نزانم گرتی های لور یک از باورم اف چروک حمل سر ماسات دیالوگ که چاره سر دبون مکاری بون چاره سر بکرنا یعنی روجاوای کردستان ریوبری که 4-5 میلیون انسان تن دیجیانا خود کن ولور یک به استجواب کرن ور یک به گرتن ام وقت پارتی دریوبریه ده حواله مجی گرتی هنه لبرز صالح بريكو اف ديالوج دس بك وكا بنجها كيبو كو باوريد نابرا هردو آليان دهبه كريارين بفي آواي بين راوستاندن كي برپرسد بر وان كرياران ده چگرتنا حواله وبا كوتو دبيجي يانجيين انا كسيبن حواله دلال يعني اول يعني وقت جو یک تگرتن ممکنه او گرتناوی شاش به شاشتیک بش آلیه ریوبریدو ممکنه يعني تشتكي خراب جي كربه شاشتي كربه او كربه هاتي بگرتن لأد بيجم افتشت هگر هبن دويگو نبن صدما راوستاندنا دیالوگا گودبه دیالوگ دویگو بردوام به و اگر افتش تبنجی ام لسر ما سبب دور مناقشه بکن نه ام دیالوگ راوستینن و ام امریکان ار به کاون يعني امريكي وي چلو بكن وي چبكن يعني از كا از وي برسيد كمو امريكي چبكن وي هرن
یەک گرتی بۆیش حەبسێ دەرخن بەلکی ئەوەی گرتی تیشتێکی خراپ کردبوو هاتە بگرتن و کەتە بە حەبسێ دێ یعنی ئەv ئەس باوەرم ئەv نەحەجەتن ئەڤالێ مەی ئەم کەسێ divê biryara xwe bi ruhê berpirsiyarî bi ruhê netewî bi ruhê kurdayetî bistînin em di ser va tiştê biçûk re biqevêzin derbas bin em va tişta tecawuz bikin em karibin yekrêziya gelê xwe û tevgera xwe yî siyasî bicî bikin wê ew baş be. باشە ئەو کەسێک کۆتێ گرتن تو دبێژی بەلکی شاشتیەک کردبە ji bo ku ev yek zelal bibe ka şaştî ya rêveberiye weke te jî ameje pêkirî yan jî ew kesê ku hatiye girtin şaştiyek kiriye proseya dadgehkirinê birêve diçe piştî ku ev kes tê girtin yan jî mehên dûr û dirêj di zindanan de dimîne û di dawî de jî nayê dadgehkirin. نا يعني مبخوا قهداريا هوالي ما انكسي كرد بيجي هن هوالي ما استجواب ذكن يعني دشينن دوا برسناجوا ذكن ودبهرن مالي يعني نا روش كدمينن ونفس عطا جدمينن الجم ماجي يقولوا يعني دنا بارتيا ماجي مثلا الجم هوالي ماجي تشيد الجم هوالي بارتيا تبدا تشيد يعني الوزيك هي روشك نورمال هي دهريمه روشا اسایشی دویگو بی پاراستن بهز بقوت ممکنه يعني ارمانجا شوطاندنا او فيسان چیه برای صالح او جما فوا بقولو بكن شوطاندنا اوفيسا ام تبد شرمزار دكن كيجا اوفيس بي شوطاندين جي شرمزاريه وجي اويه او مثلا اوفيسا جي اف شي سر درباس بونه قال لك ام سر مساله راوسيان او مثلا ما قال لك مناقشه كر ما قال لك بهدور شروع بكر وازباورم يعني او مثلا درباس بو وما يعني جارك كدن اوفيس نماتنا شوطاندن هون بيسو زيددن ناين قبول كرن بێگومان هەگەر ئۆفیسا کێژمە بێشەوتاندن ئەمێ تەفد بهەفدورە لە پێشیا وانێک و ئۆفیسا دشەوتینن دسون ئەمێ پێشیا وانە ڕاوستن و ئەمێ شەرمەزار بکەن و ئەمێ هەلوەستێ بەهێز بگرن. بەری دەمەکێ شاندا ئەمریکی وەرە ژیرونشت بوو بە ئەنەکە سێرە ژیرونشت بوو چ وەخواست ئەو شاندا ئەمریکی یعنی زەخت و فشارێک کۆلوەتگەش بۆ دەستپێکردنا گەڕانی یا دیالۆکێ بچ ئاوایینە. يعني شاندا امريكي دما قو مرونشت بري بازاروجا اما د جاري كده يعني د 20 دقيقه ما هالوستي خوا بداوي كرن ومج امريكان ارغوت وك هر جار ام وك شاندا بينك ام امادنگو ام لسر ماسيرونن ببرادر خوي انكسره و تشتغو ماي تشتغو ام جهابونه ام جوردس بكن و ام واجب داوي بكن بسركفتن ما آماده بونا خواه جواناره دا خویا کرن و مگوت عمل بنده برسوا حوالی خوی انکسینه. دوی ججنه ده هونه سردانا انا کسی بکنج بکنی زیگ بونه کدن دنا براوده چه ببه هون ویدا خوازیا خواباوه که روبرو جواره بیجن ده ججنه ده؟ حوالی ند ججنه دجی ام سردانا حوالی برادر خوی انکسی دکن سردانا مج انکسیره بردوام ججناد وند ججناد وام برادري هافن ام وقت بيجي ام د تابي كدن ام بهفدوره دويغو ام تفد دس خبزن هفدو يعني سردانه ما برادري ما انكسر روجا كج روجا نسكنينه گەلێکی سپاس برێز ساڵح گەدۆ سەکرەتەرێ پارتیا چەپیا کوردی لە سووریای ژقامشلۆ تو میوانێ مەبووی.